Hello friends, uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakoresha keyboard yawe. Tuvuge ugiye nka hano kuri WhatsApp, murabizi hano kuri WhatsApp keyboard ya smartphones nyinshi zigira ino feature yo gukoresha kano ka micro, ukaba wafata icyo nakita nka voice note ariko ntabwo ari voice note. Ni uburyo ki uvuga amagambo keyboard igahita yandika. Tuvuge wenda hi guys. Okay. Ntabwo byakunda ndimo gukoresha ino application, reka dusubire inyuma ho gakeya. Ariko point nshaka kuvuga ni uko amagambo uvuze keyboard igahita yandika hano. Rero abantu benshi hari igihe uba uri nko mu kazi ukaba wenda utabona umwanya wo gutayipinga, bikaba ngombwa ko ushobora kugenda ugatayipinga uri kwihisha, uri gucunganwa na boss wawe katabona kuri gutinda muri phone. Rero uyu munsi ndashaka kubereka buryo ki ushobora gukoresha ino keyboard yawe ukayibwira amagambo y'ikinyarwanda ikayandika. Murabizi ibi ngibi akenshi bikunda gukora ku cyongereza. Reka nubwo wenda voice yanjye igiye kuvamo, ariko turebe buryo ki wenda ku cyongereza ikora. Okay. Guys, murabibonye rero ko ita recognizing ikinyarwanda. So ngiye kubereka buryo ki washyiramo keyboard, buryo ki washyiramo settings ku buryo na keyboard yawe izajya recognizing ikinyarwanda. Uvuga ngo turaza dukore hano. Turaza dukore hano kuri keyboard yacu. Sorry. Mbere na mbere turaza dushyiremo keyboard, dukore hano. Wait, itarimo kuza. Okay. Turaza dukore kuri kano kantu k'aka micro. Kano ka setting. Noneho tuze dukore hano handitse language. Noneho niturangiza turaza dukore hano handitse add keyboard. Noneho hano murabona ko badusuggestinze n'ikinyarwanda. Noneho turaza tuyikoreho, then dukore done. Noneho duhite dukora back. Noneho nituzamo hano muri keyboard, turaza dukore ahangaha. Okay, turaza dukore kuri kano kantu kameze gutya, dukore ku kinyarwanda. Niturangiza turakora kuri no keyboard. Okay.